Ki kato kat nengut ki samla pule ke St. Anthony's College, hak jingilam ke Nehu Students Union, Nehusu, menda kasngi, ke lelum man persya, ya ka hukum, bala betha ki samla pule, ban Pongjan College, lani uniform, habawan cha kelas. Lak ban kedau, baka St. Anthony's College, Shillong, haka arpnai terik naiwing, kelapan mi, daka hukum, ban betha ki samla pule, ban Pongno, dai ki Jan College, lani uniform. Habakran siklar pathai kubor, usamla Arman Malnyang, ulong, Bakila dawa nu principal ke college, ban sya iki samla pule, 5th semester, ban wan cha kelas, klem da pong uniform. Te habang ngilik kendo e principal mentan, ngila ya ay to ka signature campaign jungi, na tadi ki graphs ki bangila late through service based on the financial condition of students and also a letter ka shiti ka bangila draft bangin request complete exemption for the 4th semesters but ya ki first semester sudah ngi ong bitba kin dan leniency namar ba kini ki first semester sudah pom ki join college ki coming yo ka information ba kin hapong uniform dia ka bangi request kalong bitba ba yang ki fourth semesters complete exemption namar bangi dan stang sisnam hapo college kalong wishfully ban buy along to buy the uniforms for 5,800 in consideration ba tang sisnam dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu la shim senam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok pada kan hayi ki kena shwa bakin fill ka form jong college ki dibandan kan notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka kuar ki kena ki barung hani po college borok ken ya pong uniform lu te long kin de ki balong ki ba munjur ke man pong uniform ki ba munjur ban pong kila awat admission showai dia tang kata hingila alit ban request dia ka jubah pajong principal kalong ba ya ka pamenta kani kamdi ka decision jong umar wai kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te uang ba ya ka pamenta ngen nang haban unang haban chong meeting bat ki ban discuss ki niki jing jong ikna bat ban ya thu iki ya kaniki ya ka ikaba jam tasni te uang ba kumtahi on hab ya kan subat ki te kawai ka jing kawai ka concern jong ikum ki kena pada kalong ba ka college kan sedang musim tayo tengi la ekali principal ba hatu lada shubuk menta mangi ki bom yang munjur pong uniform lada musim tayo ngi one class pishim action yangi pada in le akum na tengi la pa ni ka guarantee ba nyemde kimde ban shim action yangi kena ki balong against ikan uniform ki bom pong uniform ya kataru ka jubab jong kalong kumju hi ba unang hab ya kan shubuk higher authorities tewat kala kataru ngila ya kum ka group kum ki kena umne ngila ya arrive at a decision and based on namar ba based on the decision jong kena ai kum to ngila ya rai ba nginum ya pong dekan uniform tat hadu bau ta had ba ta meeting jong principal bat higher authorities te long dal adap ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jong ubat kita higher authorities tang batat ata kapor ni shu ngila shu request principal bo num shum action ai kena ki pong uniform bat ba ngikum ka group te mentang idang edon tuna nomor ba kibun ki belong out of station ki kena ban shabari iru tang ba ya ka bahadian dala along kelas te kin khambun susu te ki bompong te kin bun ki bompong te tangkum tahi te shubu na tang menta college ka ya ibe persen teragi ba persya ba kersan. See, regarding Ekata, actually it's the survey given by the college ma. Ye results ni ham pa jo. Survey ki biya persya ya kayu kata ka balik last year am ka survey ni shim baka shim ka college last year ban mi uniform kalau kum ni kan kidan shim survey kim dei beshim tangi ki first semester mangi to ka point di first semester nang tangi dan sekitar semester bar ki fifth semester ki fifth semester ira dik lami stang sistem ki bon apa yang ki fifth semester ki ai be hak to ka survey ki shim ki ai be yes we agree to uniform no boleh ira dik lami tikim perkat kan yangi hadian so ko ban pengat yangi stien ban pong uniform te kataru kalong kamdei bang syukran kuta nomor ngala ada yok semua lah ki jong skor ki bang ye shongka itu ni semua be kran sini ya bang syam to survey ki dan bang ba ya nangi ki fifth semester tingi bon mengi ai be jasi kan uniform te kalong tang ketu ki survey be syam bu kam nong fair nomor ki lami ila dia ni ki basadian pedang ingat am long na ki first semester ki barang dan barang muta kan mut ki ba against but kan mut ki ba na ka fourth semester te saus pa tam ba against ka uniform tambang ngimte pada ka full strength jong ka kini ka jing try ban pong uniform hato kare tang kare college ni kini ki institution tang kan ko college nombor tang ni tang kan ni college hapo silong hapo silong tang kan ni ndri ki college hapo kata ngimtip bahai kata te
I can only reason sebenarnya wa introduce Oh ya kata nikli ya kata apa punya kenduk ya Father Jovi vice principal kata kada ina duk December ya kenduk yo nikli u ka reason you sa ba pi penmi kan uniform ka sebab kalong bikum ni kalong baik pa there is a governing body that has decided to implement the uniform and it's not up to us that we can give you a reason nikli on what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform ya kata ruang baik ni sebab persang baik ban kiar nak kata nikli Fitip bagi gender uniform kaya dah lah ya ka riam ka baik apa sekolah bun dah diberi buan Kadang kau jangan baik kalau kau ni kan namar ka hani apa college ni hidan ka dress code ha decent dress code tila da UE menu violate kata kai ka action bu principal action ni kita ki violate dia dress code ila ban clean principal ro kita ka jikli ila ban clean ikini selection ro kai ka action action namar hadu mentang impar i bakin bagun action a ni violate dress code ispen ni direct ke uniform ya kata ka diskut ka ba kung no bak dress code kalau ni kan thai kumli ban phong ki balong jan ba balong ba revealing ai sedang track pants misal di kita borok ni buat di ong ru ban nampong di jaket ni kita kibak dan jing pa ai kita ru nilai buat dari mentah pre penmi ka uniform Fitip ba kaya kung kay jing kata ru dong tang naki kita nak ki badan hapok group kidan mi ba hamdan hapok group ru ki ba persya ka uniform ki bompat tit uniform kata ka survey boleh ni kai questions ki do question bahawa dia survey nak kalian zono nak kalian college technically di question tengam dak mau hare tambah kawai nak question tadi do you agree to the implementation of the uniform tibun na preng jongi dapol ngidang day first semester ngibun be ong bay am ni abi kartu ka bangi kai Google form haptik yes ne no I know ndai kini ki bala day ban mi na kan first semester ki ngapain maximum almost everyone na preng jongi kitik we kata kayas kan takata kan kasmi kini uniform try wala kata ya kata rung ila penmi hapor bangi kran buat vice principal ndai uang vice principal penmi kata ka jing ong ba even if there is 99 of you who said no to uniform and only one said yes, we will still implement the uniform. Even 100% who said no, we will still implement the uniform. Kalau balik dan board yang itu, ni kau kena idan kau hak kan. It means they don't respect the student body kan ya kata te namar bakum ni we are already adults, we have universal adult franchise. Nila dan correct to vote. Ladangi nila ban vote yunong elam ladi atau ngim dan sekahak ban vote. Ya kata ka decision ban pong ya karam ka pong jong ladi apa college ni. Kata kadi ka famous quote ba yuba beauty lies in the eyes of the beholder and so is provocation. So kalau ngom takan kasyong hakmat jong kibiro kan kipait kumna. Namar baki ikan thai kane katar kadras ko target khamtam ikan thai. Lada ki phong maki ki phong long kim phong ban pen i ki wei long ki phong na ban ta ka jing smotonat jong la dia. Te long kalau ngom ta lada ni kum chinrang hi lada ngi pet da khamat ka bom dei tak ta ka jing bakla jong hi. Lada ngi pet pada tak kam ni lira. Ya tak kasih jong ong buram jong inai kai rumah bahikai. Pilong no hikai. Lada ka kan thai ka phong karyam ka buk ni i ma. Atau pi kum no hikai pidan hok seban pe ka khna unda. Pida long no hikai la kham sotu lada pi pet ya ki kan thai hak ta ka rukom tika e kan poi sai ngin poi ni khna ki badang. Hap po ka jing hikai ka jong ki. Kata ka jing tri kwa ban bu. Mana yang